Salha ni Baibel Mtang, July 24, 2023. Karamo o tongmo. Isor khasukmo msarao onghaba. Nrao bongno stongnero ongdi. Khristo tongno hiawe sasau no isor ni thing o. Mtom khoriye bomo bai. Thaimo bai ke. Chini bau ye ya phai reading. Nrao hiaw lai mo bai tong lai di. Himba Phaing msing o. Mchang mai moding nrao ni msing o. Thulaik thayama no ake Jisu tungmung chayama. Ake beni mani khabai muni samrong no le mongse mkhuyo nyong ya. Ake tungmul nei thoyama kau bagla ake kaukra pho ta ongthu. Abo rawle mchang sungya himba aboni sele isor no se khakchangmo sasalaidi. Ephesians chapter 5 1-4. Phaidi waisukma sailena angno mkhau ni di o zai khemi nung no hambai riu nung asu phainang ongmono muito maye ake nung no kathing mayau nai angno nangkruh jadi amen.